Hello rafiki yangu mpendwa, ninakutia moyo katika neno la matumaini ya leo linalosema jipe moyo. Kujipa moyo ni kuweza kujitamkia maneno yenye baraka, maneno yanayoweza kukufanya usonge mbele, maneno yanayokufanya uweze kupiga hatua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ndio maana nakusisitiza jipe moyo. Unajua, ukiwa unalaumu moyoni mwako, ukiwa unasema vitu hasi, unajua nini? Hauwezi kumtia moyo mtu yoyote. Maneno yoyote ambayo ni ya kulalamika na kuweza kujuta na kuweza kuumia na kuweza kulia, hayawezi kumfanya mtu mwingine hawezi kusonga mbele, hawezi kupata nguvu. Hata ukiangalia vitu vyote, nyimbo zote ambazo ni za huzuni, huwa hazileti nguvu, zinaleta unyonge, zinaleta mshangao. Lakini leo nakwambia jipe moyo. Nimekuja kugundua na kubaini ya kwamba ukiwa unalalamika, ikiwa unasema maneno fulani, maneno ambayo ni ya kuumiza, maneno ya kusononeka, mtu pekee ambaye anayapata hayo maneno ni wewe mwenyewe. Hujanielewa? Ngoja niongee kwa namna nyingine. Ikiwa kama unaongea maneno hasi, unalaumu, unasema mtu fulani aliwahi kukuumiza, mtu fulani alikufanya hivi, na unaumia moyoni mwako, maneno hayo yatatoka mdomoni kisha yatarudi katika masikio yako mwenyewe. Ndio maana nakushauri leo, jipe moyo. Ongea maneno yenye baraka, ongea maneno yenye kutia moyo, ongea maneno yenye maana. Mfano, unaweza ukasema nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Hayo ni maneno yanayoweza kuongeza nguvu katika maisha yako, yanaleta afya, yanaleta nguvu katika misuli. Na unajua nini? Utatoka kwenye hiyo biashara. Unajua nini? Utatoka kwa huyo anayekusumbua. Hatimaye utakuwa na maisha, hatimaye utakuwa na familia, hatimaye utakuwa na followers, hatimaye utakuwa na watu ambao wataweza kukutia moyo. Na kutia moyo kwa sababu Mtume Paulo anasema katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 29. Nasoma katika tafsiri ya neno, inasema maneno mabaya yasitoke vinywani mwenu, bali yale yafaayo kwa ajili ya kuwajenga wengine kulingana na mahitaji yao, ili yawafae wale wasikiao. Ndio maana niliamua kuleta programu hii ya kuleta neno la matumaini. Na tamani kila siku upate maneno yanayoweza kukujenga, kwa sababu wewe ni msikilizaji wangu. Na kutia moyo leo ya kwamba ongea maneno yenye baraka, ongea maneno yenye nguvu. Sema naanza biashara, sema nitafika kule, sema nitajenga nyumba, sema nitaweza kufanikiwa, nitaajiriwa hatimaye. Na kutia moyo siku ya leo. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba Mungu, asante kwa maana utatubariki. Umetutia moyo leo kwa kusema tujipe moyo, kwa kuwa uko ndani yetu, uko pembezoni mwetu, ukihitaji kuona tunaanza kusogea kupiga hatua, ili utusaidie. Kwa jina la Yesu, amen.